Yo kralam ai o Krong ar nyop ai on Ram ai le chwel Tel ai prung leng rong. The Benong are a minority people group living in Cambodia's northeastern province of Mondulkiri. For centuries, they have lived a semi-nomadic life by foraging in the vast forest and by growing rice on slash-and-burn farms. Geographic isolation has allowed them to remain entirely dependent on the land. The journey to Phnom Penh used to take 3 days' rough drive through the forest. Now it takes just 8 hours. Open access inevitably brings rapid change. Now, the Benong face a new economy and a new civil society. They must learn to work within national land and forest laws. Formal education and literacy have never before been of value in this traditionally oral culture. So how will the Benong learn to operate as Cambodian citizens whilst maintaining their own unique culture? Mới cha nó rèn mua hầm ô mua cha rèn đi bằng là cái lè nó bù rành cái lè là cái gì cha so họ mà cha piangกับโอ้รีบหลังเนอ riêng tay lịch chót đang gụ mà đâu bùi bận đời chải hẳn cho chải nâng rịp bằng phu kru ri kru trôn còn nong phu là phu chê tay ngân người một giáp một khứt bằng chỉ trệ thì nghe ra bằng là người trôn mà chê tay ngân Riêng là rót chiên Dọn plong người trôn chê đang phu đó là nơm plau người trôn tới phu là nơm là riêng là rót này dọn là bằng chiên ngăn một cực người phù con trai chị này bằng hai chị bằng họ nạp làm tay hay lột tay là chọc nong là bằng plau chứ nạp. The Ministry of Education is not unaware of these problems. Mr. Tum Song Vat, the Director of Education for Mondulkiri Province, has been taking steps to improve education amongst the Benong. ខ្ញុំគិតថាការរៀនបែបពីភាសានេះវាជាសារៈប្រយោជន៍សំខាន់បាទវាជាស្ពានសម្រាប់ចម្លងបងប្អូនខ្មែរលើនឹងពីភាសាកំណើតរបស់គាត់ទៅភាសាជាតិតែបើសិនជាយើងយកភាសាគាត់ឲ្យគាត់រៀនតាមរយៈភាសាគាត់បណ្ដាលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងបញ្ចូលភាសាយានតិចម្ដងទៅក្នុងកម្មវិធីយើងឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ Back in May 2001, the NGO ICC sent linguists to work with the Benong community in order to create a Benong alphabet based on the Khmer script. The new alphabet was approved by the government in May 2003, so ICC launched the READ project and Mariam Smith came to help start a bilingual literacy program. We tried to make a system where we wouldn't need highly professional people. We wanted to train the people from within the community to be able to take on this project. một cái ta đầy ta chả riêng dọn bự chân cào eng liput bên đây cơ bự chân cào đấy cặp mọi cái riêng là cặp riêng hay liput bên đây cơ rồi bằng. Even though Rom has no formal education, she has been trained and helped to produce the first Benong language teaching material. Now, together with her colleagues Sachiat Andarin, she is running the READ Project bilingual literacy program. ចាស្ពានពីភាសាគឺមុនដំបូងយើងឲ្យគាត់ចេះអក្សរដើមរបស់ជនជាតិគាត់សិនរួចហើយបានយើងឆ្លងដល់អក្សររបស់ជាតិអក្សរខ្មែរនោះគាត់ចង់រៀនដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សូវយល់ន័យបើសិនជាយើងបង្រៀនអំពីភាសាភ្នំគាត់ចេះសរសេរចេះអានហើយគាត់យល់ន័យអំពីភាសាកំណើតរបស់គាត់បាទក្រោយមកគាត់ចូលរៀននៅភាសាខ្មែរបាទគាត់នឹងយល់ន័យនោះឆាប់យល់មែនតើបាទកប្លាបាយ៉ានឹមមើលបើនឹមអត់ជិលភ្នងឡានឹមអត់តាំងទ្រូនទេអនាម័យអានរីឆ្លៀកពាកបេះឡាំងអានរីកែដូចទ្រូនទេតែមកប៉ាំងអត់អានជិលភ្នងបើយើងមិនបង្កើតអក្សរយើងជឿថាភាសានឹងវាអាចនឹងបាត់វាហាក់ដូចជាយើងបាត់ប្រវត្តិភាសាមួយ There are currently 31 teachers teaching over 300 men and women throughout the province.
To ensure that these students are motivated to become literate and remain literate, the READ project is implementing strategies for the sustainable production of Benong language materials. Now, with funding from UNESCO, Mr. Tum Song Vat is using these materials to run his own pilot bilingual literacy program. យើងកំពុងសាកល្បងនៅ4ភូមិ3ស្រុកមន្ត្រីនៃមន្ទីរអប់រំយើងខ្ញុំមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បទពិសោធន៍លើការងារនេះអញ្ចឹងយើងសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង ICC ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឡើងបាទឥឡូវយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើវាបានផលយ៉ាងម៉េចទេយើងកំពុងតែសាកល្បងបាទប៉ុន្តែជាសញ្ញាដំបូងយើងឃើញថាសិស្សដែលមករៀននោះច្រើនអក្ខរកម្មពីរភាសាឬក៏កម្មវិធីអប់រំពីរភាសានេះគឺផលប្រយោជន៍ដើម្បីសម្រេចផែនការជាតិសម្រាប់អប់រំទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះក្នុងផែនការអប់រំទាំងអស់គ្នាគេអត់មានបែងចែកថាជនជាតិនេះជនជាតិនោះទេ Sok is a Benong literacy teacher. His commitment to teaching and the enthusiasm of his students stand as a testimony to the value of bilingual education amongst the Benong in Cambodia. តែខាត់តឡាគប់ជាងទៅហេហើយគប់ប៉ះកានបបាក់ដឹងជ្រោយម៉ាំងម៉ាំងតែដឹងហើយគប់ហាន់អាព្រីកាត់ពូតើដឹងយីគប់មិនឡាគប់មួយជ្រោយតែពូនងជាអាចណាប់ប៉ាំងមួយគិតប៉ាំងអត់កាត់លោកហើយប៉ាំងតឹងចិត្តពូទៅប៉ាំងជែលណៅពូនងចិត្តគេមកអានលរកែណៅងើយហើយពនងប៉ាំវាស់ឆ្នាំ Your la hen a mat by ngay pnong từng hen kham rian e kham đầy chit pnong nào ngay pnong chỉ kịp để lại ra năng chỉ kịp trôi chỉ để mềm vào chậu pnong rí cái kít lệ chỉ nạp tay mềm bằng chỉ cái mà ở con để tăng thớt như thế kịp a rian a kịp pla chậu pnong a pla chân car bạ chân nạp a pla chân kru ăn cắt pu đằng